campakan. Lalu terima kasih pulang ulun ucapkan kepada tukang pian nang memberi rambutan. Mudahan bang pian selalu disehatkan. Lalu tak lupa kepada tukang mini nang berjalan ke hadapan. Jadi kasih nih aja di kawan pian. Beri terima kasih lawan ini hari ini. Ulun nang tak lupa pulang mau campakan. Hendak cuma angkat kalau kaina bergeban. Lalu nang tak lupa ulun mana rusakan. Ujar nang ini bang Dul hendak menambah pulang. Adakah tuh nang belok hendak mencari lagi. Apabila ada nyaman bang Dul mengawini. Jadi lawan ini hendak lebih yang lagi. Amun lawan ini bang Dulnya kaderigi. Istilah tuh bang kata hari minggu kawin. Kikira tuh sanayan bang Dul nang langsung mati. Karena bang tak isap sesuka deluang salagi. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Kepada ibu bapa hari ini seberataan. Baik nang berdiri atau nang berdudukan. Nang Tuhan nang anum atau kekanakan. Baik nang laki-laki atau bebinian. Nang ada di sini kita nang tak kumpulan. Baik nang masih bujang atau masih nang bujangan. Atau nang berduduk baik biar berkopiah atau bertupi hirang. Baik nang berbaju handap atau nang bertangan panjang. Baik nang di muka nang nih mengamira lawan kami ke hadapan. Ulun nang pemula tadi mengucap salam. Jadi nang gesan biar sebelum bermadihin kami menerusakan. Alangkah baiknya jawab sabarataan. Ngaran menjawab salam suatu kewajiban. Lalu sekali lagi ulun membulikiakan. Gesan Tuhan pian di sini berataan. Apabila bang ada tadi mendengarkan. Kami awal pemula hari ini mengucap salam. Jadi salam kami dahulu dijawab bahkan. Baik tuh sempian pak ai hanyar datangan. Atau lagi di sana nang piat sambil makan. Kaina menjawab biar nang dalam hati kada usah benyaringan. Asal salam kami hari ini dijawab bahkan. Lalu sekali lagi ulun membulikiakan. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Kepada bapak ibu nang sudah menjawab bahkan. Terima kasih banyak pemula ulun ucapkan. Lalu nang tak lupa berdoa sabarataan. Berkata di awal kita menjawab salam. Mudahan sabarataan panjang umur sehat badan. Dimana bagana selalu dalam lindungan. Duniawan akhirat berataan salamatan. Allah salamatan. Pertama-tama kami mau
ucapkan ini segala puji dahulu kepada Allah. Ini kita panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat, para tabi'in, para pengikutnya tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur dahulu sabartaan karena hari ini kita masih diberi umur ninang panjang sehingga di sini kawanang bertemuan. Lalu alhamdulillah kita mau ucapkan jua alhamdulillah kami nang lawan pian kawa bertemuan. Lalu nang sebelum madihin melanjutkan ulun nang sedikit ini mengisahkan kepada bapak ibu pian sabarataan nang wabil khususnya di sanang Pulau Tilo atau nang Kapuas lebih dikenal pian. Ulun nang sedikit hendak mengisahkan jadi nang kesini kami alhamdulillah datang nang salamatan. Kami nang semalam sekitar 5:30 istilah wayah ini tulak nang kamarian. Kami nang semalam tulak 5:30 rasanya nang bemagrib kami di kandangan. Lalu nang beisa kami di Margesari pulang buai nang singgahan. Lalu alhamdulillah sampai nang tuh di sini sekitar pukul 12 pada nang tadi malam. Awal kami datang sudah diberi makan iwaknya nang patin liwar kagegenalan. Lalu lawan tuan rumah mau ucapkan malam nang tadi datang sudah diberi makan, berarti nang disambut kami nang dengan sanang, berarti kaina bulik pacang dibungkus saka dibungkus saka 20.000 amang tadi memberi nang sidin hari ini ulun lihat nang betupi nang to dilihat parut tagenali. Lalu lawan pian ulun nang mendoakan Pak Ai nang hari ini terima kasih banyak ulun nang mau ucapi nah 100.000 kalah pian memberi tadi nang 50 sidin ada maung kaye cuman nang 50 duitnya disimpane cuman 20 dijulung ampah kasih ne. Lalu lawan pian nang beparak Pak Haji harga 5.000 tetap ulun syukuri cuman tuh duitnya ada dihabisakan lawan ulun memberi istilah bang kata saparo disisai. Lalu lawan pian ini sabarataan nang mana ada duit ini memberi sawiran ulun nang tak lupa lawan pian mendoa akan mudahan bapak-bapak nang mana ngini duit lawan ulun memberi mudahan bang pian sehat setiap hari mudahan bang pian dilancarkan rezeki mudahan tuh sampian pulang kawa naik haji mudahan berataan pian nang salamatan hidup sampai kamati sampai kamati. Jadi kang pulang amang gendut memberi tak jua ngini kalah memberi tumpang kai jadi terima kasih pastinya lawan kai mudahan tumpang kai sehat setiap hari. Lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi lawan nang tadi amang bebarak pulang betuki 15.000 duitnya ulun hitungi terima kasih banyak pian sudah menambahi abang bebaju putih 100 nang memberi bilanya bang pian bang Ai belum bebini nah nang tidak lupa lawan nang jua abang 4 nang memberi nang tadi malam kami nang guringan di rumah sidin maisi. Lalu lawan pian guruai ulun ucapi terima kasih banyak nang mana sudah memberi nang sebelah kiri belum lagi memberi hanya nang di muka ini
khusus menjulung lalu lawan pian ulun mendoakan terima kasih banyak pian memberi sawiran lawan jua amang nang betul pihirang istilah bang kata ada kekalahan acil nang membungas memberi nang bejelen harga 100.000 mengambil depan jadi lawan ibu mamanya pengantin ulun mau ucapkan terima kasih banyak nang lawan pian jadi nih memberi pian nang salah sasaran menjulung kawan ke depan ulun doakan terima kasih ulun mau ucapkan mamanya pengantin besar lama kebujuran lawan mamanya pengantin ulun mau ucapkan hajiai terima kasih banyak nang lawan pian sidin nang memberi sandal bepaculan lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan adiknya pengantin memberi nang bujangan bila pian memberi salah jauh berciuman jangan terima kasih dingai kakak ucapkan jadi tunang mana nang memberi sawiran langsung nang aja doa gesan sabarataan mudahan buat kita di sini sabarataan nang wabil khususnya nang memberi sawiran mudahan buat pian panjang umur sehat badan mudahan berataan pian para jakian nang apa usaha diberi keberkahan mudahan berataan kita nang salamatan lah salam terima kasih pulang nang lawan kae sidin memberi belon adakah kekanakan 10.000 haja ulun nama juali karena gitu sidin 15.000 sabuting menjuali bila kekanakan ini hakon manong kare marah 10.000 duitnya bawa kasih deh amun belon ini ulun nang sudah toha ulun sudah nang berbini istilah pangkata ada tak pakai lagi lalu lawan pian nang belon menjulungi terima kasih banyak tetap ulun doakan pian nang hari ini mudahan bang pian sehat setiap hari usaha belon mudahan diberkahi bila nang lakas ibu terima kasih banyak ulun mau ucapkan mudahan pian nang ini memberi berjalan nang ke hadapan mudahan buhan pian panjang umur sehat badan mudahan makin hari laki pian tambah sayang istilah tumbang kata kada sampai meninggalkan lalu lawan pian ulun mendoakan mudahan ibu tadi pian pulang betianan terima kasih kepada nipang baik atau nipang amang nang memberi kejalan sidin nang kasini pulang maatarakan juga terima kasih kepada bang nini nang sidin 20 memberi sawiran acil bakaning genal memberi nang hadapan lalu terima kasih lawan pian sabarataan nang mana bang duit ada memberi sawiran padahal ulun awal tadi bepadihinan kada demam minta hendak duit sawiran pinanya paman ini paman berjualan harga 2.000 terima kasih lawan pian amun masih banyak jangan dihabiskan ngalir tuh kaina pian beangsulan lalu lawan pian ulun mendoakan lawan to amangnya nang sidin bentuke mudahan tahun ini pian lancar rezeki nyaman kawang pasar pian manungkar gigi manungkar gigi
terima kasih kepada tukang ini juga umpat memberi. Lalu 2000 bilanya masih belum habis, masih nambah yang lagi. Jadi lawan pian terima kasih banyak, ulun nang mau ucapi. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan, mudahan bang pian panjang umur sehat badan. Ujung sudah lapar, sibitnya hendak makan, padahal di dalam tas sudah habis sawiran. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan, lawan tadi nenek nang umpat memberi. Mudahan niai pian sehat setiap hari, mudahan selamatan hidup sampai ngamati, sampai ngamati. Nah jadi madihin ulun mana rusakan, kami nang bemadihin hari ini pemulaan. Lawan ibu-ibu nang ada di sini, lalu nang terfokus lawan ibu hari ini. Nang sidin berduduk lalu pak ulun sampai, jadi tubang acil nang umpat memberi. Para harga puluhan asal jangan nang harga 2000 kayak abang yang tadi. Amun 2000 beretaan memberi, kikirani kantungan ulun kada muat lagi. Lentakan sudah banyak ini nah diisi. Lalu lawan biar ulun mau ucapakan, alih buhan sini bubuhan pilo dasar baik kebujuran. Istilah bang kata bunyian pemberian. Lalu nang tak lupa kepada Pulau Tilo ulun mendoakan, mudahan masyarakatnya bertahan parajekian. Usaha pian diberi keberkahan, di dunia di surga kita nang tak kumpulan, ala tak kumpulan. Lalu tak lupa ulun nang mau ucapi, lalu nang ni terfokus kepada tukang ibu nang hendak nih kasini. Jadi lawan pian ulun mau ucapakan, terima kasih banyak nilah nang lawan pian. Mudahan ini selalu sehat badan, bila masih bang pian ada kait keisian. Mudahan tahun ini nini pulang betianan. Terima kasih kaklah ulun ucapi, liwang bungas benar sayang sudah berlagi. Lawan jua kaai ulun sudah berbini, jadi lawan kakak nang gendut tuhin tadi. Tak lupa gini pantun ulun nah memberi, karena 50 sidin umpat memberi. Nyaman-nyamannya kaai makan di wadah, kaai nak nang biginya dibuang kalubang. Nyaman-nyamannya apabila berbini lama, lamun nang kita hantak dijamin kada bergerak. Jadi tak lupa kami mau ucapakan kepada bapak ibu nang biar tak kumpulan, madihin pamula khusus bersasapaan. Tak lupa nang menyapa ini nang lawan kakak, ada nang bejubing di dalam belepis hirang. Lalu nang tak lupa ulun mendadah pian, nang dilihat-lihat kayaknya sudah berlegian. Lalu terima kasih banglah ulun ucapkan, mudahan bang pian sehat setiap hari, mudahan bang pian dilancarkan rezeki, mudahan tahun ini jadi bang lawan ibu lawan bapak nang lalu di hadapan. Nang binanya sidin hanyar haja datangan, ulun nang tak lupa pak ai menyapa pian. Pabilanya bang pian tak jauh nang saruan, ulun nang tak lupa lawan pian mendoakan. Lalu tak lupa sedikit nang himbauan, lawan ibu bapak nang pian berdirian. Ayo dibuka jalan ngalih ibu berjual mainan. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan, terima kasih banyak nang lawan pian.
lalu tak lupa ulun mau ucapakan ini nang permintaan nang memberi sawiran hendak nih menyapa kepada Haji Ismet manakah tuh sempian jadi lawan Pak Haji ulun menyapa pian mana Pak Haji Ismet ulun mendoakan mudah-mudahan tuh Pak Haji selalu sehat badan lalu terima kasih ulun mau ucapakan pinanya itu duit sudah habis nang di kantongan lalu nang tak lupa ulun mendoakan mudah-mudahan pian sehat setiap hari pinanya ini duit amang nang datang tadi amang nang tuh nang ini sakadar disuruhi lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan lawan bapak ibu nang sudah memberi mudah-mudahan buhan pian dilancarkan rezeki mudah-mudahan bang pian selalu dilindungi jadi wajar aja ibu ini bungas gagah jiwa nang laki nang dilihat-lihat istilah tuh bang kata bini kawak tuh bang pian masih menembehi jadi lawan pian lamun nang bini pian dua ingkung beisi jelas nang kekenyangan pian nang hari-hari jadi lawan pian ulun mendoakan mudah-mudahan laki pian selalu dikuatakan nyaman bini pian lakas berpianan terima kasih ulun mendoakan segala hajat pian mudah dikabulkan dikabulkan awan lalu terima kasih lawan pian saberensaan madihin nang pamula sudah banyak nang sawiran ada menyangka ulun awal pamulaan padahal bang orangnya ada tapi kelihatan sekalinya ini sudah banyak bang kumpulan lalu nang terfokus lawan ibu sebelah kiri nang sidin duduk nang tuyat bagi pas pinanya tapan nasi jadi dilihat-lihat dasar lucu hari ini liwar pina kena tahilalat nang di pipi nang sakilas pintas tadi ulun pinan duit lain kaya tahilalat kaya tahi biri-biri jadi tak lupa ulun mau ucapakan kepada bang guru terima kasih banyak pian memberi bang pulang mudah-mudahan bang pian selalu sehat badan apa usaha pian di sini sabarataan dan usaha pian diberi keberkahan lalu nang tak lupa juga ulun ucapkan harga 5.000 pian memberi pamulaan nah harga 50 memberi paampihan lalu terima kasih lawan pian sabarataan mudah-mudahan berataan kita para jekian mudah-mudahan berataan hajat dikabulkan nang mana nang bujang lakas kebintian karena apa ibu sedikit namadahakan ibu nang bejelan tak lupa ulun ucapi terima kasih banyak pian nang sudah memberi jadi tumpang ibu lawan anak laki-laki mudah-mudahan cucu pian sehat setiap hari ada tuh hingusnya sedikit disapui lalu tak lupa ulun nang mau ucapi oma kakak ini awak nang pina beisi lamun diambil lagi untung benar nang lagi jadi lawan pian sabuting ulun padahi bila hendak membebeb jangan ditilami lalu tak lupa ulun mau ucapakan kepada bapak ibu pian sabarataan terima kasih banyak nang mana tadi duit pian memberi sawiran mudah-mudahan berataan kita disehatkan nang mana ada kering mudah-mudahan disembuhkan nang mana ada bujang mudah-mudahan tumbang lakas pian nang bertemuan lalu nang tak lupa ulun menyapa pian lawan nang itu ibu nang moha betutupan ayo bang dibuka nang moha pian anang to dilihat
apa diragepian. Jadi nang tidak lupa ulun menyapa pulang. Ibu nang bakarodong berwarna hirang, bilang nang sungsung benar sidin bedestaran. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, ulun terima kasih banyak sabarataan. Jadi nang madihin ulun memadahakan, bila banyak sawiran madihin sampai kamarian. Lah lalu tak lupa ulun nang mau ucape kepada ibu wanine, ulun doakan hari ini. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan, terima kasih banyak manglah nang lawan pian. Mudahan anak pian nang diingkut budangan, inya nang panjang umur selalu sehat badan. Mudahan berbakti inya nang lawan kuitan, apabila sekolah mudahan pendapatan. Lalu nang tak lupa lawan nang ini tadi nang umpat memberi, ulun nang tak lupa doakan tubang pasti. Mudahan tubang ini sehat setiap hari. Lalu terima kasih pulang lawan Pak Haji, mudahan Bang Pak Haji dilancarkan rezeki. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, sebelum matihin lanjut sekali betapuk tangan, betapuk tangan. Terima kasih lawan ibu begitu habang, ulun nang tak lupa lawan pian mau ucapakan. Ada di bibir aja tapi kayak gigi-gigi ulun lihat tak umpat habang. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan, mudahan buai pian selalu sehat badan. Mudahan laki pian tambah dikuatakan, istilah tumbang kata ini beut lan tuhuk kata sampai belum keren. Kalau mau buai pian pulang nang betianan, ala betianan. Terima kasih lawan adik nang memberi, mudahan bingai pian sehat setiap hari. Lawan mama abah mudahan pian beberti, mudahan kaina pian bingai bang sukses masa depan nanti. Lalu nang tak lupa kakak mau ucapakan, nang ini belum kakak tadi diberiakan paman. Bila pian hendak ambil haja jangan supan, karena namunnya ulun ambil bebujuran. Istilah tubang kata jelas kayak kekenakan. Lalu nang tak lupa ulun menyapa pian, nang ada bang di sini kita sabarataan. Ulun nang pamola bu ai bemadihinan, kainan nang bemadihin insyaallah disambung pulang. Jadi nang tak lupa ulun menyucapakan, jadi lawan kakak nang tangan beingkutan, nang bebaju pink belepis jua hirang. Nang dilihat-lihat orangnya nang bujur cantik, tambah bulu mata ulun lihat pinalantik. Kalau nang dari kiri kayak Saskia Kutik, lamun nang dari kanan kayak Siti Badriah penyanyi lagu cantik. Tapi tadi berjalan behinul kakaya itik. Sudah memberi nang sidin to menjulung sasingot kalabati. Ulun nang tak lupa doakan hari ini, mudahan bang pian sehat setiap hari. Lalu nang terfokus lawan amang di hadapan, anang tubang tangan bebuat kakantongan. Anang awak kenal nang hari ini betuki, jadi dilihat-lihat pian nang bujur aksi. Istilah tubang kata masih kawaman nang begini, jadi lawan ini nang ada di sini. Sidin tubin nanya jua hendak memberi, jadi nang diangkat udah nang oleh kai. Terima kasih nih ai ulun ucapkan, naik ke panggung aja pian jangan sumpan-sumpan. Istilah bang kata lamun hendak bejukit kaina mangau
kasih banyak bila nang lawan pian sidin nang bejukit di moha bepalohan lalu nang tak lupa ulun ma ucap bakat modern niai pian selalu sehat badan ai bang kacamata dibuka bakat nalan istilah bunga terima kasih niai nang lawan pian modern bang pian sehat setiap hari modern bang pian selalu dilindungi modern bang pian masihlah ada lagi bilanya kadede modern lakas belegi lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi modern bang pian sehat setiap hari bila kadede lagi hakunkah lawan wahyu nang to kawan kami kalau lawan pian terima kasih banyak ulun mau ucapakan mudahan buat pian sehat sampai retaan apa ada hajat mudahan dikabulkan kalau nang tak lupa ulun menarusakan kami nang madihin di sini menghibur pian kepada bapak-bapak ibu sampai retaan lawan jua ibu nang betis berhujungan atau karudung putih nang kayak kedinginan ulun nang tak lupa ruai menyapa pian kami ni madihin hanyar nang pamulaan kain abah madihin insyaallah disambung pulang sambil nang mahadang pangantin kapalam minat tuh pangantinnya sudah bersilihan kada bang tak lihat karena banyak sawiran istilah bang kata lawan nang pangantin kada tapi tuh melihat tapi nang kehadapan lalu nang tak lupa kita mendoakan agasan pangantin di palaminan jadi ulun yakin bapak ibu di sini saberetaan binanya buat pian baik nang saberetaan karena buat pian katuju lawan ulun memberi sawiran jadi naik haja pian kada usah sukan lalu tak lupa ulun mau ucapakan hendak kai paai ulun bejukit malawane cuman ulun ngalih kalau beisi lagi jadi lawan pian ulun nang mau ucapi modern bang pian sehat setiap hari kenapa turis kaneng kada tapi nampak lagi jadi lawan pian sakadar mamadahi apabila turis kaneng pian hendak menyaraki apabila kada nyarak karika kan durit panci wah arek tadi turik jadi bang kami terus melanjutkan kepada bapak ibu pian saberetaan kita hari ini pastinya menghibur pian istilah tumbang kata tempulun kita debat kita mendoakan lalu lawan pian ulun mendoakan mudahan gue pian selalu sehat badan segala bang hajat mudahan dikabulkan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada bapak ibu di sini saberetaan dua kantongan sudah hibak berjualan lalu nang tak lupa kepada tukang ini nang berjalan ke hadapan jadi kasih ini aja di kawan pian jadi terima kasih lawan ini hari ini ulun nang tak lupa pulang mau ucapakan hendak tuh angkat kalau kaina bergepan lalu nang tak lupa ulun menarusakan kami bamadihin ini menghibur pian kayak apa caranya supaya pertemuan kita ada nang kenangan lalu nang terfokus lawan pian di hadapan masih aja bepaloh ada disapui pian lalu nang tak lupa kepada tuan rumah kami memadahkan adakah tubang tiso di rumah berisian doakan kasih ulun jua bepalohan jadi lawan itu ulun menarusakan mudahan tubang pian sehat setiap hari nang sakilas pintas besar bungas bebujuran istilah tubang kata
lanjutakan. Terima kasih banyak ulun nang lawan pian, mudahan bang pian selalu disehatkan. Sidin ngalih turun Pak Haji disambutakan, lalu tak lupa ulun mendoakan duniawan akhirat mudahan pian salamatan. Ala salamatan aja di bang ulun terus nang melanjut kepada bapak ibu berataan hari ini. Alangkah baiknya tempul lupa ibu kita nang tak kumpulan agasan pangantin alangkah didoakan. Terima kasih pulang ulun ucapkan kepada tubang pian nang memberi rambutan, mudahan bang pian selalu disehatkan. Kami di negara ini nang tu rambutan lawas nang ada memakan, lalu bang pian membisiki kanyaringan, jadi nang tu bergemat ulun kayak kasumingan. Lalu ngapa tadi ujar pian memadahakan, jadi nih bang kami pulang memadahakan. Kami dari negara dari kota Kandangan, kami nih tak lupa sedikit mengenalkan ini rombongan kami dari negara dari kota Kandangan. Kami nang sumalam kamarian tolakan, jadi rombongan kami banyak lagi bujangan. Hanyar nang bertiga nang sudah bebinian, nang pertama Wardi ini kaum rombongan, lalu ini Bang Dul tak lupa ulun padahi, ini tuh Bang Dul anak dua beisi, cuman nih orangnya bepadah belum bebini, jadi lawan pian ulun nang mamadahi. Enak ini Bang Dul orangnya bujur aksi, masalah lawan bini sayang setiap hari, masalah romantis jangan ditanya lagi, bila nang hendak turun pasti nang beciuman pipi kanan pipi kiri, kan jangan beciuman di tengah kada begigi. Ada begigi Jadi tak lupa kami nang pangumuman, lawan bapak ibu ini nang beretaan, ujar nang ini Bang Dul hendak menambah pulang. Adakah di sini nang pian Bang Belo, biar nang ini Bang Dul kaina nang mangawini. Masalah Bang duit Bang Dul banyak beisi, masalah senjata jangan diragu lagi. Cincin berlian gin ada beisi, jadi nang ini Bang Dul masalah tuh senjata jangan diragu lagi, karena bang senjata tak pohonok kayak gini. Jadi lawan pian ulun nang mamadahi, adakah tuh nang belo hendak mencari lagi, mabilenya ada nyaman Bang Dul mangawini. Jadi lawan ini andaklah pian belagi, amun lawan ini Bang Dulnya kaderigi. Istilah tuh bang kata hari Minggu kawin, kikira tuh sanayan Bang Dul nang langsung mati, karena bang tak isap sesuka luang salagi. Jadi wan pian ini sabarataan nang ada di sini ulun mau ucapkan, kami nang matihin ini nang pamulaan, istilah pangkata kita berkegayaan. Alangkah baiknya kita kesan pangantin dahulu mendoakan, tampulu masih banyak kita nang tak kumpulan, jadi lawan pangantin kita mendoakan. Ini Roy Saputra dan Juwani Nur Hikmah pangantinnya Bang Aran, jadi kesan pangantin kita mendoakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berkat salawat mudahan nih pangantin pian laki binian, pian panjang umur pangantinnya sehat badan, sehat pangantin di jalan ketaatan, mudahan coba ngantin rezeki dilancarkan, rohoi rahayu mudahan tuntung pandang, segala usaha diberi keberkahan, mudahan pangantin
ucapakan. Mudahan panganten selalu dalam lindungan dunia wan akhirat, mudahan salamatan la salamatan. Jadi tak lupa ulun nang ma ucape, mungkin nang itu doa tadi nang ma akhiri. Kaina bemadihin insyaallah disambung lagi. Dikira imbah ini kami nang istirahat, satu mat minta izin lawan nang tuan rumah nang sudah ma undang. Istilah bang kata hendak makan rambutan, lalu nang sedikit taklah ulun padehi. Awal tadi kami bayi sukan di sini, liwar benyo tunggal tuan rumah manjulungi, kade dewadinya tuan rumah matahari. Jadi saumpama di rumah ada wadai, dewa akan kasihnya supaya bang kami nyaman mamakane. Ngini benyo tunggal kebanyakan hari ini, percaya kade percaya ulun nang buka rumah 3 kali bang amih pangamihan bujur pasti, karena benyo tunggal tak banyak hari ini. Jadi lawan pian ulun mau ucapakan, jadi masalah wadai ulun begayaan, cuman begaya ulun sedikit bebujuran. Sedang bersadok kami sedang bertahan, ulun nang mewakili kakawanan bertahan. Kami minta rela minta maaf lawan pian, juga terima kasih nang mana ini duit nang memberi sawiran. Rasanya bang buai hibang 2 kantongan, lalu terima kasih mudahan buat pian bertahan para rezekian. Usaha kita diberi keberkahan, nang mana nang bujang mudahan tumpang jodoh lakas nang betemuan. Segala bang hajat mudahan dikabulkan, lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan. Langsung ulun berdoa lawan nang bisa pian, ini nang pulau-pulau nang tuh selebihnya ujar kapuas kami mendoakan. Mudahan kampung sini pian nang saberataan, mudahan kampung sini pastinya selalu aman, terhindar dari bala musibah apapun jua mudahan dijauhkan. Kalau masyarakatnya begawi para rezekian, mudahan kampung sini diberi keberkahan, lah keberkahan. Terima kasih bulah nang lawan pian, padahal ulun madihin sudah hendak menutupakan. Apabila masih ada madihin kada ambihan, sadang bersatu ulun sadang bertahan. Salah lawan hilap mohon dimaafkan. Kaina madihin kami menyambung pulang, kami hendak memakan di muka nang rambutan. Jadi terima kasih banyak nang lawan pian, jadi ulun bersatu satu mat nang bertahan. Wassalamualaikum minta rela bertahan ilahi. Bersama bersatu suara bertahan. Sallallahu Nabi Muhammad. Terima kasih lawan pian ulun ucapakan, mudahan pian panjang umur, sehat, berberkat, dan jangan berbini pulang bini sidin ada. Mudahan pian salamatan bulek, amin.